11 quantitative chemical calculations. Kwantitatieve chemische berekeninge. Moltabelle, moltables. Okay, so kom ons kyk net gou vinnig daar. Dit sê vir jou 44.8 liter stikstofgas en 140 liter waterstofgas reageer by STP by die volgende reaksie. En daar sien jy die reaksie wat plaasvind. Hierdie reaksie het 'n naam. En sy naam is die Haber proses, the Haber process. Now this is a chapter that the Haber process is a chapter that has been taken out due to COVID. Okay, so hy is deur COVID uitgehaal, so maar hulle vra dit is 'n hoofstuk wat jy die heel laaste hoofstuk wat jy eintlik in matriek doen, maar hulle vra dit in die vorige hoofstukke ook 'n bietjie. So as jy deur ou vraestelle of notas en goed gaan en hulle vra vir jou wat is hierdie proses se naam? En jy soek in jou notas, waar is hierdie proses? Jy gaan hom nie kry nie. Okay, maar sy naam is die Haber proses. Okay, maar jy moet somme oor hom kan doen. Goed. So daar sien jy dit, ekskuus, hier sien ek het iets afgeval. Ek weet of dit by Afrikaans ook afgeval het, met 'n gas wees, must be a gas. All of them are gases. Hulle sê vir jou dit reageer by STP. Wat in hierdie wêreld is STP nou weer? Standard Temperature and Pressure, STD in Afrikaans. En dit is standaard temperatuur is 0 grade Celsius en standaard druk is 101,3 kilopascal. Okay, so that is standard temperature and pressure. Okay, and if they say you are at standard temperature and pressure, then you're allowed to use that VM that is 22.4. En waar gaan jy hom gebruik? In daai mol som. Okay, now standard temperature, 0 degrees Celsius, is not a normal temperature. Verstaan, dis nie eintlik, jy gaan nie in groot fabrieke dit afkoel tot 0 grade Celsius nie. Dit maak nie sin nie. Okay, jy gaan baie energie en tyd en geld mors daarbey. So they can say you have this reaction, it happens at room temperature of 80 grade Celsius of wat ook al, en dan sê hulle aanvaar by hierdie temperatuur, assume at this temperature that the molar volume is 40. Okay, so hulle kan dit vir jou sê. They can tell you that, and then you're going to use VM as 40 instead of 22.4. Okay, so lees net die vraag mooi. Goed, nou sê hulle vir jou daai reaksie, jy het 44.8 liter, 140 liter sap. Nou my eerste vraag vir jou is daar, determine the limiting reagent. Bepaal die beperkende reagens. What is the limiting reagent? Again, it's the thing that you're going to use everything of. Jy gaan alles van hom opgebruik, number 1. And number 2, you're going to use the limiting reagent to determine how much will be produced. Okay, goed, so wat ons gaan doen is gaan sê, by vraag A, as jy kyk vir stikstof teenoor waterstof, then the mole ratio is 1 to 3. Waar kry jy die mol verhouding vandaan? Van jou gebalanseerde chemiese vergelyking. Your balanced chemical equation. Now you say, alright, I do not have 1 mole of ammonia. I have 44.8 liters of that. Nou wag ek vir 'n vraag om te kom, maar hy kom nog nie. Jy kan nie onthou nie. Juffrou, moet ons nie dit na mol toe verander nie? Now normally, grade 10 and grade 11, we would have changed it back to mol. Okay, maar jy is nou al matriek, so jy weet nou al baie meer en jy's nou jou brein is nou so slim. En wanneer jy by dieselfde temperatuur en druk is, when you're at the same temperature and pressure, it can be STP, it can be 10 degrees, it can be whatever, but it's the same. And if you work with only gases, same temperature and pressure, only gases, then you can compare volumes with one another. Because that was Avogadro's law. Is if you're at the same temperature, same pressure, nog iets, dan gaan jy dieselfde hoeveelheid mol van alles hê. Okay. So, jy kan dit na mol toe verander, if you're unsure, as jy veiliger voel met molsomme, maar jy kan ook volumes met mekaar vergelyk. Okay. So 1 to 3. This is 44.8, so jy gaan daar moet maal met 3, en dan Reinhard, wat kry jy? Ag nee man. 134,4. Okay. Right, you can see I do it with a different color. Okay, because this is how much I want.
Dis hoeveel ek wil hê. How much do I have? I have 140 liters. Do I have enough? Het ek genoeg? Yes, I have enough. Okay, so this is how much I want. Dis hoeveel ek soek. Dit is hoeveel ek het. Caleb. Okay, so I have more than enough. Wat beteken dit? It means that this thing is in excess. Hy is in oormaat. Wat beteken dat hierdie besigheid is my beperkende reaktant, my limiting reagent. My beperkende reaktant, my limiting reagent. Okay. Nou gaan ek oorgaan na my moltabel toe. Jy hoef nie, as jy die somme sonder 'n moltabel kan doen, kan jy dit doen. But in the next chapter, the next chemistry chapter, dan moet jy die moltabel doen. Moet. En daai som met die moltabel tel 9 punte. 9 marks. Okay, so ons wil gou weer oefen om die moltabel te doen. So on this stage, you can do it without the moltable if you want to, maar kom ons oefen om net gou weer. Hoe lyk die moltabel nou weer? Jy skryf jou vergelyking neer presies soos wat hy, of die gebalanseerde vergelyking, presies wat hy daar vir jou gegee is. Dan het jy jou mol verhouding, jou mol ratio. Dan het jy jou beginwaardes, jou verandering, jou einde. Nou, party van julle mag ekstra klasse ergens anders doen of video's kyk of wat ook al. Some people speak about the mol table and some people speak about the rice table. Rice. Want dit is ratio, initial, change, end. Okay. Enigeen, maak glad die saak en jy kry nie punte vir wat ek al hier neerskryf nie. Goed, jou molverhouding kry jy uit jou gebalanseerde vergelyking uit. You get it from your balanced equation. And what I want you to do is take your highlighter and highlight this a different color. Because that is your recipe. That's your recipe. You do not have anything of that. That is your recipe. Okay, nou sit ek my isgelykings weer in. My pyle. Courtney, what can I fill in without even looking at anything? I can always fill that in like that. Straight through? The product at the beginning. Jy het nog niks produkte aan die begin nie. Jy haal nog net die goeders uit die kas uit. Jy check. So, here I'm going to put in my mol values. So kom ons doen net gou vinnig daai som. So 44.8 divided by 22.4 geef my 2. En die ander een is 140 gedeel deur 22.4 gee vir my hoeveel? 6.22? Is ek reg? O nee, wag gou, ek het verkeerd gedoen. 6.25. Nee, hoef nie, maar ek wil nou net die moltabel oefen. Okay, so I calculated my moles at the beginning. Ek het nou my mol aan die begin gaan uitwerk. Daai was 2 en daai was 6.25. So daai is wat ek aan die begin het. Nou het ek wat bepaal. I have determined that my nitrogen, my stikstofgas, is my beperkende reaktant. Wat weet ek van my beperkende reaktant? Nou weet 2 goeters. 1, jy gebruik alles. You use everything. En die tweede ding is, hy bepaal die produkte. It determines the products that you will get. Okay, so my stikstof het ek gesê is my beperkende reaktant. My nitrogen is my limiting reagent. That means I use all of it and I have 0 of it left at the end. Sia, is this like, why are you stressing? Are you not stressing? You remember this? Okay, goed.
So, we've determined that is our limiting reagent. Jy gebruik alles van hom op dat jy nul het aan die einde. And I'm going to use this one to determine everything else. Okay? Goed, nou ek sien hierdie verhouding is 1 tot 3. So if I multiply by 3 there, 2 times 3, I get 6. So I use 6 and I have 0.25 left of that at the end. Hierdie verhouding is 1 tot 2, 1 to 2. So ek gaan maal met 2, I'm going to multiply with 2, so I gain 4. So, wat raak ek? Seba, do I say then that I have 6 at the end? No, why not? You started with a 0. Now, what was that 2? It's just a mole ratio. So it is 0 plus 4, geef vir my 4 aan die einde. Ona, why do I subtract here and why do I add here? Yes. Sorry, I couldn't hear? What do you call this thing? The products, because you are producing it. You are making it. That's why you are adding. Okay. Goed, so wat was die vraag hier so by B? Wat is die volume ammoniak gas wat gevorm het? The volume of ammonia gas that formed. We see we got 4 moles. Mole is volume over volume at STP. 4 times 22.4. And you get the volume to be 89.6. Decimeters cubed or liters. Kubieke decimeter of liters is dieselfde ding. Terwyl ons nou al besig is met hierdie goeters, onthou julle kubieke sentimeter is dieselfde as milliliter en kubieke decimeter is dieselfde as liter. Alright, and then they ask you at C, but what is the total gas, the total volume of gas present when the reaction is complete? So wat is al die volume van al die gasse? And they are all gases. So dan sê jy tel daai by mekaar, you add those two together. So die mole is 4,25 because it's 4 plus 0.25 at the end. Ek gaan nou baie vinnig want ons het hierdie gedoen laas jaar, né? And you get the volume to be 92.5 kubieke decimeter. 95.2. Dankie. Okay. Mol somme. Dit was 'n vinnige chemie introduction gewees. Alright, so you can expect questions like this in this chapter. Joh, kan ek vir julle huiswerk gee of nog nie? Hierdie hoofstuk. Okay, kom ons doen nog somme. Okay, dit sê vir jou daar, bereken die persentasie opbrengs as 136 gram stoom geproduseer is van 20 gram waterstof en 'n oormaat suurstof. Okay, eerste ding wat jy moet weet, stoom verwys na waterdamp. Steam refers to water vapor, so that's something you need to know as a grade 12 science student. Okay, and they want the percentage yield, persentasie opbrengs. Hoe bereken ons nou weer dit? Percentage yield is jou actual yield over your theoretical yield times the 100. So Afrikaans, persentasie opbrengs is jou werklike opbrengs oor jou teoretiese opbrengs. Werklik teenoor teoreties, mal 100. Okay, daai formule nie op jou datavel nie. Okay, maar as ek vir jou vra wat is die persentasie wat jy gekry het op jou toets, then you would have said, okay, the test is out of 150, I got 100
out of 150 times 100. Nee? Goed. Okay. So, eerstens, daar is 'n gebalanseerde vergelyking gegee nie. There's no balanced equation. So I have to write my own one. They say what? You have hydrogen gas reacts with oxygen gas to produce steam, which is water vapor. Okay, waar trek ek? Rory, is this balanced? No, it's not balanced. Can you balance it? Yes. Mooi. Okay, so as ek my mol tabel begin, dan het ek my mol verhouding aan die begin, 2 tot 1, gee vir my 2. Vat dadelik 'n highlighter en ek highlight hierdie ander kleur, net om in my kop vir my te sê, dit is my resepie, dit is nie deel van my hele besigheid nie. Dan het ek my begin, my verandering en my eindwaarde. Wat kan ek dadelik altyd eers gaan neerskryf? 'n 0 by my produkte. Dan kan ek ook nog 'n dadelike 0 ergens invul, want hulle sê vir my, jou suurstof is in oormaat. They tell you oxygen is in excess. If oxygen is in excess, it means hydrogen is my limiting reagent. Wat beteken ek het 0 van dit aan die einde oor. And since there's no question regarding oxygen en hy's in oormaat, I'm not going to waste my time. Gaan ek hom net so uitskrap. Okay. Goed, so nou, hierdie is 'n mol tabel. Mol table, you're only allowed to fill in moles in here. So ek gaan net eers my mol gaan uitwerk van my waterstofgas. En mol is massa oor molare massa. That is 20. The molar mass of hydrogen is normally 1. But since it's a diatomic molecule, it is times 2, so it's 2. En dit gee vir jou 10. So you start with 10 here, and you're going to use that entire 10. Jy het die volgende gesom gedoen, Reinhard. Begin maar met die volgende een. Okay, en die molverhouding is 2 tot 2. So if you use 10, you're going to gain 10 on this side, which means you have 10 moles of water. Weer eens, hierdie moltabel, jy hoef op hierdie stadium nie eintlik moltabelle te doen nie. At this stage, a mol table is not necessary because it's that easy, but in the next chapter, you will have to do it. Okay, so we're just practicing it to get in the mode. Goed, nou gaan ek hierdie terugvat massa toe. I'm going to take that to mass for water. So mole is mass over molar mass. The mole is 10. This mass I want to get, the molar mass of water, die molare massa van water, is mos 2 maal met 1 plus 16 gee vir my 18. Nee? Moet ek nie daar 18 gaan maal met 2 nie? Should I multiply that 18 with 2 because there's a 2 in front? Nee. Because I've already used the 2 when I did the mole ratio, when ek die mol verhouding gedoen. So dit bly net 18. It stays 18 and you get the mass of 180 grams. Nou sê gou vir my, Colby, het jy nog iets geantwoord? Nee, het nog nie. Hierdie massa wat jy nou net uitgewerk het. In ons vergelyking is dit mos nou werklik oor teoreties. Is hierdie teoreties of werklik? Teoreties. Hoe weet jy dit? Baie mooi, jy het gelees. Hulle sê vir jou soveel was geproduseer. So that there is your actual yield, jou werklike massa wat geproduseer is. En dan, tweede ding, as jy sommer alles reg gedoen het, kan jy meer kry as volpunte? Nee. So jy kan nie werklik 180 gram gekry het en teoreties 136 nie.
Okay, so jou twee goeders, maar dit is nou net as jy die somreg alles gedoen het. So percentage yield, persentasie opbrengs is 136 oor 180 maal met 100. En dit gee vir jou wat? Reinhard? 75,56%. Is sink 'n plus 1 of 'n plus 2 valensie? Wag, sê gou weer is wat? Sink Plus 2. Plus 2 valensie. Ja. Hoe moet ons dit onthou? Jy mens het geleer het in graad 10. Ons moet dit net Jy gaan 'n tabel kry in matriek wat ons nou by gaan kom en dit gaan daar gaan jy kan daar gaan loer vir hom. As ek in die loer met wat hy dink moet hy. Nee, sink het net een valensie, so hy sal daar vir jou gegee wees. Ja, ons kom daarby. Okay, dokes. Julle het dit? You remember this, sort of? It's all coming back to you now? Okay, laaste theoretiese som. Sê vir jou, a 30-gram sample of impure zinc reacts completely with excess amount of hydrochloric acid and produces so much hydrogen gas at STP. Calculate the percentage purity of zinc. Persentasie suiwerheid. Okay. So ons het nou twee persentasies. Hierdie was 'n persentasie opbrengs. Hierdie is 'n persentasie suiwerheid. For yield is your products, so you work forward. Percentage purity, you want to see maar hoeveel was suiwer? How much was pure to start with? So for purity you work backwards. Okay, so percentage yield, you're going to work forward. Percentage purity, you're going to work backwards. Jy moet terugwerk. Okay. Goed, so hulle sê vir jou, weer eens, of hulle gee vir jou glad nie 'n vergelyking nie, maar hulle sê vir jou min of meer wat reageer, wat gebeur. So jy het sink, reageer met soutsuur, en wat sal produseer, Carla? Hulle gee vir jou een van die goed wat gaan produseer. Hulle gee vir jou waterstofgas. Sink en kloried is bly oor. Okay? En dis hoekom Reinhard gevra het, juffrou, wat is die valensies? Want as jy kyk na sinkkloried, chlorine has a valency of -1. Hoe weet jy dit? Hy is in die halogene in tabel 17 minus 1, jy het hom gaan leer. Sink sinne is plus 2, hoe weet jy dat jy dit gaan leer? Of jy cheat en jy kyk op 'n tabel wat vir jou gegee word, but some we know have a lot of different valencies. Okay, so jy moet bietjie iets weet. Alright, so zinc is plus 2, chlorine is -1, so it means you need 2 chlorines. So Lumai, is hierdie gebalanseerd? Wat kort? Wag, 2 voor? HCl. Mooi. Kyk, so nou is hy gebalanseerd. So nou kan ek sê reg, 1 van hierdie en 2 van hierdie gee vir my 1 van hierdie en 1 van hierdie. So that is my mole ratio. My mole verhouding. Nou het ons begin, verandering, einde. Wat kan ek dadelik gaan invul? I can always immediately fill in 0 and 0 there with my products at the beginning. 0 en 0 by my produkte aan die begin. Okay, en dan lees ek net gou vinnig hier. Hulle sê vir my 30 gram onsuiwer sink. Mag onsuiwer goed in my tabel gaan? Are you allowed to put in impure things in my table? No. So that 30, I'm going to put like in brackets for myself to say, listen, can't go in my table. Onsuiwer sink reageer volledig met oormaat soutsuur. Excess hydrochloric acid. Number 1. Number 2, there's no other question regarding hydrochloric acid. So I'm going to scratch that out. There. Thank you very much. So as soutsuur in oormaat is, dan beteken dit sink is my beperkende reaktant, my limiting reagent, so it means I have 0 left of that at the end. Dan sê hulle vir jou, soveel waterstofgas word geproduseer by STP. Is there any question or anything regarding zinc chloride? No, not wasting my time. Thank you. Okay,
Nou, waar pas hierdie in my tabel? Where does this fit into my table? Table? Where does this fit into my table? There's 7.44. At hydrogen gas. At the beginning, at the end, to where? No. Produces. So at the end. Are you allowed to fill in decimeters in your table? No. So ek moet hom eers omskakel na mol toe. Okay? En hier, those of you that are still awake on a Friday afternoon, juffrou, maar kan ek nie net, jy het nou gesê ons kan volumes doen as ons by STP is, kan ek nie net volumes insit en compare nie? Jy kan nie, want hierdie is 'n solid. Okay? Hierdie is aqueous. Hierdie is aqueous. They are not all gases. Okay, so you can't fill in only the volume. Okay, so mol is volume by volume uit STP. Hierdie is 7,44 gedeel deur 22,4. En dit gee vir jou 0,332 bla bla bla. Check julle my. Yes? Ja. Waar ek 0,3221 nog iets. Dankie. Okay, so, sien julle hoekom ons gaan terugwerk? You see why we're going to work backwards? Because they give you what is produced. You can't fill in that 30 grams there because it's impure. Jy wil gaan uitwerk, maar what was the pure things that reacted here? Okay, so jy wil daai X gaan uitwerk. So you're going to work backwards. Jy het 0 mee begin. Jy het gekry 0,332 dinge, so jy het geplus daarmee. Okay, then your mole ratio, as you can see, is 1 to 1. So if you produce that, you used that over here. So it means X is 0.3321 mole. Okay, so nou wil ek kyk na sink, suiwer, zinc, pure. And you want to go calculate, but what was the pure mass, die suiwer massa wat gereageer het? Hierdie mol is 0,3321. You want the actual mass, the molar mass is 65, 63, 65. En jy kry 21,589 bla 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 gram. Kom ons maak gou sin. What does this make sense to us? Hierdie is my suiwer, 30 gram is my onsuiwer. It makes sense because then there's a few grams of impure things that was present. So daai is my suiwer massa, my pure mass. So if I want to calculate percentage purity, it is my pure over my impure times 100. My suiwer oor my onsuiwer maal 100. So my suiwer is 21,589. My onsuiwer was 30. En glo nie. %. Okey-dokes. Nou graad 12s. Ek wil 'n praktika doen terwyl ons hier bo is met julle. Okay.